na mi amukela ka Alcohol the Composer channel. Loko ri ka mi nga siza mi subscribe anda kombela leswaku mi subscribe, mi like, mi share, mi tlhela mi comment loko mi heta ku vona video leyi. Xikongomelo xa video leyi ni ta va ni ri karhi ni vulavula hi 13 ya tindzhawu leti swi nga yirisiwa ku hina vanhu hi nga ti vhakela. Ndhawu ya ku sungula i leswaku baku leri ri kumeka a France. Ku vuriwa leswaku baku leri ri khome swilo leswi nga na matimu leswi nga tshama kumbe matimu lama swi nga makhoma ma nga humelela malembe ya 17,300. Xo biha hi baku leri i ku ri pfariwini ku hina vanhu hi nga ya hi ya ri vona ku sukisela hi 1963. Ti-archaeologists ti na ku tshemba leswaku loko vanhu vo tshama hi kha hi ya endzela baku leri swi nga onha minchumu leyi yi nga le ndzeni ka rona. Ndhawu ya vumbirhi i North Central Iceland leyi kumekaka a India. Ku vuriwa leswaku vanhu lava a va ti tshuneta eka Iceland leyi a va tikuma va vavisekile. Ti-Scientless tribe leyi in'wana ya muxaka ya vanhu lava va kumekaka a India. Ku vuriwa leswaku va tshame ka Iceland leyi ku ringana 50,000 years va ri karhi va sirheleriwa hi mfumo wa India. Ku vuriwa leswaku ndhawu leyi yi yirisiwile ku hina vanhu hi nga ya hi ya yi vhakela hikuva yi na nghozi swinene. Ndhawu ya vu-3 i Satis Iceland. Satis Iceland yi tikume yi tumbuluxiwile endzhaku ka volcano leyi nga va kona malembe yo ringana 4. Satis ku vuriwa leswaku hi yona Iceland leyi kumbe Iceland yo hetelela ku tumbuluxiwa la ka planet Earth kumbe Iceland leyintshwa la ka planet Earth. Naswona ku vuriwa leswaku eka nkarhi wa sweswi ku pfumeleriwa ntsena ti-scientists and hayi hinkwato tintsongo na ti-geologists. Naswona ku vuriwa leswaku na ti-tourist ta pfumeleriwa kambe ku pfumeleriwa tintsongo hikuva ku na ku tshemba leswaku loko vanhu vo tshama hi karhi hi vhakela ndhawu leyi swi nga endla leswaku swilo swin'wana swi tikuma swi nga ha ri kahle kwala eka yona. Ndhawu ya vu-4 i Ice Grand Shine leyi kumekaka eJapan. Ku vuriwa leswaku xa nkoka swinene ka hi Ice Grand Shine i ku i yin'wanyana ya muako lowu nga akiwa hi swilo swa xiyimo xa le henhla swinene eJapan. Naswona yi khome swilo swa ndhavuko. Naswona ku vuriwa leswaku ku landzelela Shinto tradition leyi yin'wana ya muxaka wa vanhu kumbe ya ndhavuko eRussia leyi nga va kona ku sukisela hi 18th century. Ku vuriwa leswaku muako lowu wu tshama wu ri karhi wu renovatiwa endzhaku ka 20 years yin'wana na yin'wana. Naswona wu na ntikelo swinene ku tirhisiwa $, to talo ku va wu akiwa kumbe na ku va wu tshama wu kha wu renovatiwa. Naswona laha ku pfumeleriwa ntsena vanhu va le vuhosini. Loko u nga ri wa le vuhosini a wu pfumeleriwi ku vhakela muako lowu. Ndhawu ya vu-5 i North Border Iceland leyi kumekaka a USA. Ku vuriwa leswaku nchumu lowu ku va wu tumbuluxiwa a wu tumbuluxiwe tanihi xibedhlele xa quarantine. Wu tumbuluxiwe tanihi xibedhlele xa quarantine laha a ku ri kaya ra Toibot Mary. Toibot Mary ku vuriwa leswaku a ku ri muamerika wo sungula wa nhwanyana ku khoma nchumu lowu ve nge i tripod
fever ku khoma hi vuvabyi bya typhoid fever for n'wina vo ka va nga swi twisisi naswona ku vuriwa leswaku endzhaku ka nkarhinyana ndhawu leyi yi tikume yi ri center of drug addicts hi laha ku pfuniwa maybe vanhu lava tikumaku va hlangane na ku va addicted ka swidzidziharisi ku vuriwa leswaku sweswi North Border Iceland yi na security ya xiyimo xa le henhla swinene naswona a ku pfumeleriwi munhu ku sukusela sweswi ndhawu ya vusikisi i Dolls Base leyi kumekaku USA na yona ku vuriwa leswaku Dolls Base yi ndhawu leyi nga tumbela swinene naswona yi khome swilo swa technology na human animal hybrid ku vuriwa leswaku ndhawu leyi yi na security ya yin'wana ya tough swinene hikuva a va lavi munhu leswaku a tikuma a endzela ndhawu leyi hi swikongomelo swo hambanahambana ndhawu ya vu-7 i Harvard Island leyi kumekaku Australia ku vuriwa leswaku ku va ndhawu leyi tumbuluxiweni i mhaka ya ti-volcano leti ti nga humelela Harvard Island and ti tikume ti onhile swinene naswona ku vuriwa leswaku Iceland leyi yi akiwe hi swilo swa manyunyu swinene hi swona leswi endlaka leswaku vanhu va nga pfumeleriwi ku va yi vhakela endzhaku ka loko yi akiwile hi xikongomelo xa ku va ku ve na volcano ndhawu ya vu-8 i Desmond Day Vault leyi kumekaku Norway leyi i ndhawu leyi yi nga na swimilani naswona ku vuriwa leswaku swimilani leswi yi nga na swona la misaveni loko swo nyikiwa n'wana n'wana van'wani va nga swi tirhisa hi ndlela ya ku endla timhangu naswona ku vuriwa leswaku swimilani leswi swi tshame nkarhi wo leha eka Iceland leyi and naswona a swi le ku onhakeni so ku vuriwa leswaku loko yo pfuriwa ku pfumeleriwa munhu un'wana na un'wana ku a nghena swin'wana swa swimilani swi nga tikuma swi nga ha vangi kona laha misaveni ndhawu ya vu-9 i Snake Island leyi kumekaku Brazil Snake Island yi tekiwa tanihi ndhawu leyi yi nga na nghozi swinene Brazil naswona leyi ku nga pfumeleriwi munhu ku a yi vhakela ku vuriwa leswaku ku na minchumu yo ringana ku na swilo swo ringana 4,000 leswi swi nga na ti-gold leti ta ha ri ku kahle hi swona swi endlaka leswaku vanhu va nga pfumeleriwi ku va vhakela ndhawu leyi ndhawu ya vu-10 i Area 51 leyi kumekaku USA ndhawu leyi i ndhawu leyi yi nga khoma ti-weapon kumbe switirhisiwa swa ku lwa swa nghozi swinene naswona swi va swi ri swa xiyimo xa le henhla ku vuriwa leswaku a ku pfumeleriwi munhu ku a nghena eka ndhawu leyi hikuva swin'wana swa switirhisiwa swo lwa kumbe timilitary kumbe switshavatshavani swi nga tikuma swi lahlekini swi nga ha tiveki naswona swi na nghozi swinene ndhawu ya vu-11 i a ni swi koti na ku swi vula tindzhawu yi kumeka China loko ni nga pronounce-angi swona mi ta ni khomela ku vuriwa leswaku ndhawu leyi i ndhawu leyi vanhu va nga pfumeleriwi ku va nghena hikuva yi khome swilo swo tala leswi nga na matimu ya le China
naswona ku pfumeleriwa ntsena ti-archaeologist i vanhu lava va endlaka leswaku swilo leswi va ku swi ri laha swi tshama swa ha ri kahle, a swi tikumi swi hlakarini kumbe swi dyiwa hi muhlwa. Naswona ku vuriwa leswaku ndhawu leyi a yi pfumeleriwi hi xikongomelo xo hlonipha ti-ancient site. A ni swi tivi ku ti-ancient site ku nga ku ri yini, a ni swi tivi ku ni ta hlamusela njhani hi Xitsonga. Hi swona swi endlaka leswaku ndhawu leyi yi tikuma yi nga pfumeleriwi vanhu ku va nghena. Ni twisisa ku ti-ancient site ku nga va ku ri maybe ku hlonipha ndhavuko wa vanhu vo karhi. Then ndhawu ya vu 12 i Pravoyka Bran leyi kumekaka a Czech Republic. Ndhawu leyi yi sungule ku ka yi nga ha pfumeleriwi ku vanhu va nga yi vhakela ku sukela hi 1982 hikokwalaho ka ku va ti-tourist ti sungula ku tikuma ti kokeka rinoko hi ndhawu leyi, ku tikuma ku tele. Naswona ku va vanhu va yirisiwile ku va va nghena eka ndhawu leyi ku vuriwa leswaku swin'wana swa swilo swi nga tikuma swi onhakini eka ndhawu leyi. Ndhawu ya vu 13 ku nga yo hetelela i Tindzhawu Island leyi kumekaka a USA. Ndhawu leyi i ndhawu leyi ku nga pfumeleriwi ku vanhu ku va va yi vhakela handle ka loko ku ri wun'wana wa part ya US Navy, hi koho u nga ta pfumeleriwa ku nghena eka yona. Naswona ku endlela leswaku ndhawu leyi yi tikuma ya ha ri kahle yi nga hlakali, mfumo wa le USA wu tikume wu nga ha pfumeleli munhu ku va a nghena eka ndhawu leyi handle ka loko ku ri wun'wana wa vanhu va US Navy ku va a nghena eka ndhawu leyi handle ka loko ku ri wun'wana wa vanhu va US Navy. Ni fika emakumu, ni khensa hinkwerhu n'wina mi nga ti nyika nkarhi wa n'wina mi languta video leyi. Inkomu.